Mawubona sibhuluja sembila, uyungacabangi ukuthi kuhlanyelwe sibhuluja, kepha uyade ukuthi kuhlanyelwe inhlavu yinye kwaphuma sibhuluja. Mawubona umlilo ushisa lihlathi, uyungacabangi ukuthi kube nemlilo lomkhulu lolumekele lihlathi, kepha luthi lunye luwele phasi etshanini kwalumekeka lihlathi lonke. Uthi Jesu udzinga kukholwa lokungangenhlavu yesinaphu lokuncane kutawukwenta tintfo letinkhulu. Lamadvodza bekanelichoko, uyati kukholwa kwabo bekuncane labantu. Abazange basukume mankayi bathi noma kanjani sitayicosha impi yeMasiriya. Bebangenawo nema-declarations, bakhuluma kungabada kwabo bathi hayi asambeni. Mangabe bayasibulala siyafa, mabasiyekela siyaphila. Thatha sinyathelo sekukholwa noma sisincane kanganani. uNkulunkulu utawunyathela ngelunyawo lwakhe lolukhulu. Nasi kwasakavuka udle, asihlephulelane ekhunjuliwe. KuNumeri 23 sibuke verse 11. Balaki wakhuluma kuBhalamu wathi, yini lena lesewuyendile kimi? Ngikulethe lapha ukuthi ute ucalekisa letitha tami, kodwa kude lokwendile. Esikhundleni saloko utibusisile. Uyati bekuyawuba ngcono kube fane kude lokwendekile kuphela. Kepha kwaphambana tintfo kamadima la emhlanganweni. Uyati labantu baka-Israyeli balapha khashane ababoni ukuthi kwentekani ema-altare etulu etindzabeni. Kunema-altare lang-7 endzabeni. Kunesihanqa nenkunzi kulama-altare lang-7. Kuhlajiwe, kuvutsa imililo. Bantu sebeme ngemumo naBhalaki licobo lobekiwe la mhlanganweni ukuthi hayi siyamethemba ke lo utawukhuluma nje amagama lamabili lamathathu bese sive saka-Israyeli siyehlulwa. Wathi Bhalaki aselalele ukuthi khuluma phela ngoba ngikubhadele. Lo verse 8 uthi ngingabacalekisa kanjani labo labangacalekiswa uNkulunkulu? Ngingabajivaza kanjani labo labangajivazwa nguSimakade? Ngazi ukuthi isihlobo sami inkosi yami ekhunjuliwe ngibona wena. Kumbe imihlangano lengaba semakhaya, kumbe kungaba imihlangano emasontweni lengawe mawungenacala phambi kwaNkulunkulu. Kumbe imihlangano emangweni, kumbe imihlangano emisebentini. Ngazi ukuthi uNkulunkulu ubeke ligama lakhe, ubeke livi njengaloku akhuluma Bhalamu. Kuverse 12 Bhalamu uthi kanti akufanele yini ngikhulume lokubekwe nguSimakade emlonyeni wami. uNkulunkulu ukhokhe emagama langishevu, afake emagama etibusiso, ufake emagama ekukuphakamisa, asuse emagama aboBhalamu ekukucitha. Awuve incwadi yeMahubo 33 verse 10, Simakade ucitha emacebo etive, ushabalalisa imicabango yebantfu. Bantfu bangaba nawe imicabango lengasikahle, kungakwetfusi isihlobo sami. Bantfu bangaba setindzabeni, bagcwale babase ema-altare, avutse kungakasi nekusa, kungakwesabisi. Simakade ubhizi ucitha imicabango, uphambanisa emagama. KuJeremiya 51 verse 36 kunemagama lathi buka la, ngiyakuyivikela indzaba yakho. uNkulunkulu ubhizi ngawe. Wena ngiyacela ube nawo umcabango ngaye wekumbonga Simakade wakho ukuthi lokuthi kungafiki lutho kuwe akusho ukuthi kude lokuhleliwe
kepha ngilokuthi simakathe uvikela inzaba yakho. Amen.